Sebab yening tuturang pejalan hidup tiang ini. Pahit manis subetain kerasa yang luntang lantung kamu mai subetain ke jalanin. Di kengkene tiang merasa iri jatimpal ane jani ngelah jabatan. Pusing cara tiang tua dadi pengangguran. Udah sekolah ulian rerah mane tu sengelah. Tua bisa pasrah nanging tiang tu sengkal nyerah. Kamu mai tiang subetan memburu sekancan kegain subetan kejemakin. Di kengkene tiang ada rasa sing nanggung makita mulai nanging di Juma padoh tu sing ada apa kal selegan jang makuli ngale bekelangon masa depan astung karetian jani batas ngidang payung makan. Merasa iri jatimpal ane jani ngelah jabatan. Pusing cara tiang tua dadi pengangguran. Udah sekolah ulian rerah mane tu sengelah. Tua bisa pasrah nanging tiang tu sengkal nyerah. Kamu mai tiang subetan memburu sekancan kegain subetan kejemakin. Kita mulai nanging di Juma padoh tu sing ada apa kal selegan jang makuli ngale bekelangon masa depan astung karetiang jani batas ngidang payung makan. Astung karetiang jani ngidang batas payung makan.